witonze. Yeah. Barakwereka amamodoka. Faruni Dayalan uramubona ariko uri kutubwira mu bitwa Faruni Dayalan niwo biri inyuma bicaye hano mu nama. Company oda adutha target iyi company handi handi ishaka kwigarurira. Reka turebe niye handi no company ishaka kwigarurira bo baraza bakica abaturage banze kwatanga ubutaka bakabucukura. Mine panna stones and diamonds aveda mu Buhinde twacukuye amadiyama ahantu henshi agenda hatandukanye in the black opal ariko ari buye bita ngo ni black opal ridasanzwe market la idikana demand iri nibuye ku isoko mpuzamahanga bari kudusaba. Iri buye risangwa yitwa Kikalandu munsi y'ubutaka ucukuye fiti z'ubujyakuzimu 1500. Periye black opal karpara basanze munsi y'umusozi muri fiti 1500 hasi 150 feet into ariho hantu dushobora kuba twakura iryo buye. More than 7 iryo buye ahantu riri twacukuye twakura amabuye afite agaciro ka miliyari 70. Kirakadu hano hari uri kubakora iperereza, avuga ati aho hantu bashaka gucukura amabuye y'agaciro hatuye imiryango 800 y'abaturage. N'ubwoko bw'abaturage bwibera aho hantu bahamaze ibisekuru guhinga nicyo kibatunze. Bibera mu misozi bagasenga ibigirwamana byabo nta kindi bakora. Imyaka 5 ishize umukire bita Faruni Dayalan ubwo butaka bwabo ari kubukora iperereza ashaka ibuye ridasanzwe iri munsi y'ubwo butaka bw'abo baturage. We have two problems to face. Ikibazo leta yatwimye uruhushya rwo gucukura aho hantu abaturage batuye. Kubera iki? Turamutse ducukuye fiti 1500 z'ubujyakuzimu byahita bitera pressure na vibration hakahita haba icyo bita ngo ni inkangu. Landslide yarya siyo bita ngo ni inkangu. Ubutaka bukamanuka bukaza bugasenya amazu y'abantu kubera ko twacukuye cyane tugatera iyo pressure mu butaka na vibration. Landslide kayitiba igiturage cyose cya Kirakadu abaturage bagira ku 1300 bahita bahasiga ubuzima tugiye gucukura amabuye. Ibyo rero nibyo bituma guverinoma itaduha uburenganzira bwo kujya gukora ubucukuzi muri ako gace kugira ngo abaturage badapfa. Ikindi kibazo cya kabiri dufite ni umugabo wigize ngo umuhanga cyane ngo wo kurengera ibidukikije. Abantu buriya baba barihaye gahunda ivuga ngo twebwe turwanira uburenganzira bw'ibidukikije nta kuza musagarira ibidukikije. Uwo mugabo ari kudukoraho iperereza. Uyu mugabo projet zose twakoze dukora iperereza arashaka kuzadutamaza akadushyira hanze. Projet zose twakoze afite data zazo. So we have to handle him too. Tugomba nayo kubanza tukamwica cyase tukamukura mu nzira mbere yuko dukora indi projet yacu. Abagabo barashaka kujya gucukura amabuye ahantu niyo byabasaba kwica abaturage 1700 bahatuye bishwe n'inkangu. Urebe filime arana abandi twigarukire muri rwa rusore wa mama nacererewe uwa mukobwa wacu dore nguyu mwana wa amuzanira umureti mu gitondo. Mwana wa reka ngo amakuru ni papa we mu gitondo